Kako se zove? Andreja? Andreja? Ovo nešto ima. Pravi, on ima prekrasni. Ovdje je mršavno, pa je to jako. Načelnika grada Slatine, gospodina Ivana Roškoša sa suradnicima. Ovdje razlika između ovog jednog samo u dužini tu, jel? U okviru da... Reza kaza. Za namještaj, recimo tela. Uplješnive pa ćeš morat noći na sunce da. I četkom skidat obuć. Bolje nek su optica. Nemojte mene ne voli foto. Renata, s čim se vi bavite ovdje? Kažem ti, ako ne sad, Snimamo video. Vi ste Video Alfa. S čime se vi bavite? Jel vi imate nekog iskustva? Dragi posjetitelji, evo ponovno vas moram prijavite se za nagradne igre. Prva nagradna igra je čišćenje dimnjaka. Nadamo se da ima nekoga ko se želi okušati upravo u tom poslu. A jesam, začepio sam ovo. Ručni radovi, nisu. Hekilaraj. Ajde mene uslikaj. evo mukta je za video više. Šta vi radite ovdje? I ovdje predstavljamo našu tvrtku. Ništa. Nisam naći nekog drugog. Jeste vi uvijek tako vrijedni? Evo sad, ajde. Gospođe Đurđa, ajde. Ali ovo je video. Hoću vas ostaviti, hoćete vi crtati, ja se vrata? Pa da. Ide vidjeti tata. Može, crtajte tu, ja ću doći po vas. Ja sam te doćela po vas. Šta to budete? Ja sam mislio, nemoj vidjeti. Naš staklar. Vidi se. Trebali ste doći sa usisavačima, tepisima. Mislila sam, pokazat ću to na slici, a nisam. Bravo! Evo, svi natjecatelji mogu pristupiti štandu i mogu vidjeti evo prikaz kako će trebati napraviti ovu nagradnu igru. Gospodin Turkolj je pokazao kako se čiste ti dimnjaci. 100 majice, kaže. Nemoj tu goste, tvani, kako? S početka. Sad su ti zauzeli prostor da se ne možeš igrati. Dragi, nije potpisi nema. Še dijete sa naljepnik da bavljamo.
će svi natjecatelji moći izvući 2 nagrade iznenađenja. Budući da su... Ovdje se izlače nagrade iznenađenja. Nadamo se da će natjecatelji biti zadovoljni jer su obrtnici pripremili 100-tinjak i više od toga nagrada, tako da će svi dobiti ponešto, a upravo u ovoj prvoj nagradnoj igri Šta ne vidiš, viš ne sam došla i stoji odredom. Ribali, nisam se nije pripremila. Zašto? Više. Jel nas? Ne, snimam video. Snimam video. Rano ste počeli. To mislim. Pa prodajte malo. Rano je bilo uvijek. Možete vi probati. Ona je dobra. Ajde. Ajde do crkve tamo motaj. Kako je pričat u selu? Vidov! Ispraksano, malo popravi, nije rodina dobra.